Dobrý deň prajem, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, milí hostia, vítam vás na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šáhách. Z 12 poslancov je prítomných 11, takže sme uznášania schopní, nikto sa neospravedlnil, v tejto chvíli chýba len jeden poslanec. Konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Navrhujem dnešné pracovné komisie v nasledujúcom zložení. Návrhov komisia pán magister Bekeši ako predseda a členovia pani magistra Bukorová a pán inžinier Budi. Má niekto k tomuto nejaké pripomienky? Ak nie, budeme hlasovať o tomto zložení. Prosím vás, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za overovateľov dnešnej zápisnice určujem magistru Gabrielu Mezejovú a pána doktora Františka Rusnáka. Zapisovateľ Aniku Frenková-Šafárová. Program dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva je dostali písomnou formou. Má niekto k programu nejaké pripomienky alebo doplňujúce návrhy? Pán poslanec Baráti, nech sa páči. Vážené Mestské zastupiteľstvo, s návrhom odvolania hlavnej kontrolórky, ktorý je dnešným bodom číslo 10, sme sa už zaoberali na predchádzajúcich zasadaniach Mestského zastupiteľstva. O návrhu sme nehlasovali, nakoľko neboli naplnené zákonné požiadavky na jej odvolanie. Na septembrovom zasadnutí sme brali na vedomie protokol NKÚ, v ktorom okrem hospodárenia mesta bola hodnotená aj kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v roku 2013. A v protokole NKÚ vo vzťahu k činnosti hlavnej kontrolórky boli zistené len formálne nedostatky v dokumentácii kontrol, ale v súvislosti s kauzou prenevery nebolo zistené žiadne porušenie zákona, zanedbanie povinnosti z jej strany. Myslím, že od tej doby nenastali žiadne také skutočnosti, ktoré by podložili opodstatnenosť odvolania hlavnej kontrolórky. Preto dávam návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania. Ďakujem. Ďakujem. Má ešte niekto nejaký návrh na zmenu programu? Ak nie, počuli ste návrh pána poslanca Barátyho, budeme hlasovať o poslaneckom návrhu zrušení tohto bodu do dnešného zastupiteľstva. Pýtal som sa. Nech sa páči. Ja by som chcela k tomu povedať možno jednu, dve vety. Nech sa páči, Saša. Ďakujem pekne. Takže ja sa absolútne nemôžem stotožniť s tým, čo povedal pán poslanec Baráty. Vyzerá to tak, že si študoval asi iný protokol ako ja. Poprosím ťa, máš nejaký návrh? Áno, navrhujem, aby sa o tomto návrhu nehlasovalo, pretože nie je založený na skutočnostiach a na faktoch. A na rozdiel od toho ten môj, myslím si, že áno. Ďakujem. Predniesol návrh pán poslanec Baráty, budeme o ňom hlasovať. Poprosím vás, kto je za, aby sme tento bod stiahli z dnešného rokovania. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pardon, ja som proti. Ja som proti. Proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Tento bod programu sme stiahli z dnešného zasadnutia. Má niekto ešte nejaký návrh? Ak nie, budeme hlasovať o pozmeňujúcom predloženom programu rokovania. Poprosím vás, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Program sme schválili, prejdeme k ďalšomu bodu a to je bod číslo 2, kontrola plnenia z ročných uznesení. Poprosím pána prednostu inžiniera Zachara. Ďakujem za slovo. Vážené poslanky, vážení poslanci, vážení prítomní, jednu platnú úlohu máme dnešnému dňu. Zastupiteľstvo uložilo Mestskému úradu predložiť správu
o stave životného prostredia v meste za rok 2014. To je prakticky do konca roka, ešte času dosť, ale predsa táto správa je predložená v bode číslo 4. Budeme o tom rokovať. Ďakujem. Má niekto k tomuto nejaké pripomienky? Ak nie, budeme hlasovať o bode číslo 2. Návrh na uznesenie máte pred sebou. Poprosím vás, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Slečna poslankyňa Mezejová, nehlasovala si? Nie. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to je interpelácie poslancov. Otváram tento bod, nech sa páči. Pán poslanec Oroš, nech sa páči. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a Magyar Közösség Pártjának megyei képviselőivel való egyeztetés után ígéretet kaptunk az 527-es útnak a felújítására, ami az OTP banktól egészen a Tesmegi részig. A megyei képviselők, az MKP megyei képviselői gyakorlatilag egyeztettek a úgynevezett Slovenská správa ciest 2016-os évére tervezett útfelújításokat, az, ami itt a lévai járásba fog sor kerülni, és ebben ígéretet kaptunk, hogy a 2016-os évben fel fogják újítani az 527-es útnak ezt a részét az OTP banktól egészen Tesmegig. Köszönöm szépen. Ďakujem. Som rád, že aj poslanci SMK podporia to úsilie, ktoré sme doteraz vyvíjali na obnovu tejto cesty. Má niekto ešte niečo k interpeláciám? Nech sa páči, slečna poslankyňa Mezejová. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu môjmu stiahnutému návrhu. Nemôžem sa s tým stotožniť a mám potrebu prečítať jednu krátku vetu. Slečna poslankyňa Mezejová, minule sme sa dohodli, čo môže byť v interpeláciách. Ja si myslím, že toto tam patrí. Interpelácie sú, presne bolo minule zadefinované, pán prednosta zapovedal, sú to námietky voči Mestskému úradu, zamestnancom Mestského úradu alebo úlohy, ktoré by ste mali chceli dať. Presne tak a stále si myslím, že moje pripomienky tam patria, aj prvá, aj druhá, aj tretia v poradí. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže k protokolu Najvyššieho kontrolného úradu poukázal na nedostatočné zabezpečenie overovania vybraných finančných operácií následnou finančnou kontrolou v zmysle zákona o finančnej kontrole, ako aj nezabezpečenie riadenia rizík v zmysle toho istého zákona, aby sa predchádzalo porušovaniu predpisov. Neviem, či páni a dámy si čítali iný protokol ako ja, ale mám taký dojem, že áno. A v úplne záverečnej vete sa konštatuje, že nedostatky, ktoré boli zistené v oblasti následnej finančnej kontroly, preukázali nedostatočnú spoľahlivosť systému vnútornej kontroly. Páni a dámy, ak napriek tomu zastávate pani hlavnú kontrolórku, tak podľa môjho názoru robíte nesprávnu vec, ale pochopiteľne je to na vás. Okrem toho mám dve ďalšie pripomienky. Prvá v poradí je v podstate tá, že občania podľa môjho názoru a podľa toho, ako chápem rokovací poriadok zastupiteľstva v Šahách, majú právo vyjadriť sa ku ktorémukoľvek prerokovanému bodu aj počas schôdze a primátor má možnosť im to slovo udeliť. Chcela som teda pripomenúť prítomným občanom, aby v prípade, že majú takúto potrebu, aby ju využili. Verím tomu, že primátor im neodoprie možnosť zapojiť sa do chodu zasadnutia aj počas zasadnutia a nie len v časti diskusia, kedy už je dávno všetko rozhodnuté. Takže k tomuto by som chcela povzbudiť všetkých občanov prítomných, aj tých, ktorí tu teraz nie sú a budú najbližšie a inokedy. A druhá moja
pripomienka. Ja by som sa rada opýtala svojich kolegov, poslancov aj poslankyň, či majú výhrady voči konaniu zasadnutí zastupiteľstva vo štvrtky, tak ako sme sa pôvodne všetci až na pána Baratyho dohodli v úvode nášho pôsobenia. Chcela by som sa opýtať, či majú nejaké výhrady voči konaniu zasadnutí zastupiteľstva vo štvrtky. Ďakujem. Ešte niečo? Chcete, poslankyňa? Ja by som pokračovala, keď nedostanem žiadnu odpoveď. To bola otázka smerovaná na mojich kolegov. Ak má niekto nejaký záujem odpovedať na túto otázku. V tom prípade, ak teda poslanci a poslankyne nemajú výhrady, chcela by som ťa, Štefan, požiadať o zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva z pravidla vo štvrtok, tak ako sme sa pôvodne všetci dohodli. Pri našom ostatnom stretnutí si mi povedal, že v poslednej dobe si vo štvrtky často odcestovaný. Na túto informáciu by som chcela zareagovať podotknutím faktu, že tvoja účasť alebo neúčasť na týchto zasadnutiach zastupiteľstva je nahraditeľná. Máme tu hneď dvoch pánov, ktorí môžu naše zasadnutia viesť. My poslanci však nahraditeľní nie sme. Nás nemôže nikto zastúpiť ani za nás hlasovať. A hovorím to aj z toho dôvodu, že by sa mohlo zdať, že ide z tvojej strany o, nazvem to, pubertálny spôsob, ako mi zabrániť zúčastňovať sa zasadnutí, keďže vieš, že moje pracovné zaradenie si vyžaduje, aby som prvú polovicu týždňa trávila mimo šiach. Toľko z mojej strany a ďakujem za prípadnú reakciu. Absolutne neviem, ako mám na toto vôbec reagovať, vôbec na tú tvoju poznámku, čo si povedala. Mám svoje pracovné povinnosti, mám nejaké povinnosti voči tomuto mestu, týmto občanom a zatiaľ dostávate včas dostatočné informácie o tom, kedy je zvolané zastupiteľstvo. Zákon 369 z roku 1990 mi umožňuje zvolávať zastupiteľstvo podľa uváženia. V prípade, že nebude zvolené zastupiteľstvo, vtedy, keď budem odcestovaný, môže to niekto iný, ale v tejto chvíli nikto z ostatných poslancov nemal žiadnu námietku. Nič mi neurčuje to, že kedy mám zvolať zastupiteľstvo. O tvojom programe ja nemám absolútne ani šajnu, nehnevaj sa, je tu 12 poslancov a nemám ani šajnu o tom, čo robí jeden, druhý, tretí, štvrtý poslanec. Takže zvolávanie zatiaľ zostáva v mojich rukách a v prípade, že vy schválite nejaký plán, kalendárny plán rokovania, ja ho musím dodržiavať. V prípade, ak príjmete také nejaké uznesenie, v tejto chvíli žiadne také uznesenie není a na to pubertálne reagovať nebudem. Ja by som ešte odpovedala. Má niekto niečo, aké pripomienky? Ja mám. Pán poslanec Baraty sa hlásil. Ja som sa hlásila, nehnevá sa páči, prvá. Ďakujem. Na začiatku nášho pôsobenia sme sa všetci stretli v miestnej reštaurácii, kde bolo 11 poslancov a bol si tam ty. A predložil si túto situáciu, povedal si, že poslankyňa Mezejová má pracovné povinnosti mimo tohto mesta dlhodobé, či ostatným kolegom vyhovuje zvolávanie zasadnutí na štvrtok. Každý prítomný 11 poslanci s tým súhlasili. Po uplynutí relatívne krátkej doby povieš, že nemáš vedomosť o mojom programe, tak to teraz verejne vyhlasujem. Prvú polovicu týždňa pracovne trávim mimo tohto mesta. A ak sa môže zasadnutie zvolávať podľa dohody 11 poslancov a teba vo štvrtok, tak mi to bude vyhovovať. Ak to budeš zvolávať v iný deň, vyvstane tu možno, že takéto podozrenie a nielen na mojej strane, ale aj na strane občanov. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja sa snažím 7 dní pracovať pre týchto občanov v týždni. Nech sa páči, pán poslanec Baraty. Ja by som chcel reagovať na obvinenie poslankyne, že tu zastupiteľstvo bráni hlavnú kontrolórku. Nie, pani poslankyňa, nie záujmy hlavnej kontrolórky bránime, ale tu sa bránia záujmy mesta Šahy. Ja si myslím, že
ten protokol kontroly čítalo 12 poslancov a 11 čítali jednoznačne, aj sa k tomu vyjadrili, tak si myslím, že asi to bude niekde inde chyba v tomto prípade. Ďakujem, len to, ako som chcel povedať. Ďakujem, pán poslanec. V interpeláciách ešte niekto nejakú pripomienku? Ďakujem, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem, ja som chcela reagovať na túto vetu, ktorú slečna poslankyňa hovorila, totižto ona vybrala z protokolu to, čo sa jej zapáči a začiatok vety zabudla prečítať. Totižto ten paragraf 8 sa začína. Vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie. A idú tam tie paragrafy, ktoré čítala. To znamená, ona dala návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky za to, čo nedostatočne spravil vedúci orgánu verejnej správy. Ani toľko námahy si slečna poslankyňa nedala, že si prečíta ten paragraf, na základe ktorého dáva návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky. Ďakujem toľko. Ďakujem. Má ešte niekto v interpeláciách, niekto niečo? Keď nie, tak prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 4. Je to správa o životnom prostredí. Predkladá pán inžinier Marton, poverený vedúci oddelenia výstavby životného prostredia a regionálneho rozvoja. Pán inžinier, nech sa páči. Feri, poprosím ťa mikrofón. Mikrofón. Správa je teda predložená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, čo na začiatku pán prednosta povedal. V podstate je to opakovaná správa, ktorá bola opravená po určitých podnetoch zo strany komisie. Ja som sa snažil dopracovať nejaké údaly, ktoré boli dostupné v jednotlivých zložkách životného prostredia, to je z tej prvej časti ochrana ovzdušia, potom ochrana spodných vôd a vodných tokov, následne oblasti verejnej zelene, nakladaní s komunálnym odpadom a všeobecne čistota a poriadok v meste a mestských častiach. Keď sme to prejednávali v komisii, tam boli podané ešte nejaké ďalšie pripomienky k tomu, ktoré som naznačil a bolo dohodnuté, že v tej ďalšej správe, ktorá samozrejme sa vypracuje aj za rok 2015, budú odstrániť tie nedostatky, alebo teda požiadavky, ktoré tam žiada upresnenie niektorých veciach číselne aj dopracovaním všeobecných záväzných nariadení. Takže momentálne, ktoré je tam predložená ako správa, ešte raz zdôrazním, to je za rok 2014. Ďakujem. Ďakujem, pán inžinier. K tejto správe niekto z poslancov, keď má niekto niečo? Nikto nič? Nech sa páči. Pán poslanec Budi. Ďakujem pekne. Len dve informácie, alebo skôr otázka, alebo pripomienka. Tuhý komunálny odpad. Mesto za rok vyprodukuje 2650 tón a pri separovaní odpadu sa vyzbiera iba 115 tón, to ani 5% nie je. Takže v tej veci asi nás čaká dosť veľa roboty. No a nedá mi, aby som nepripomienkoval, tak ako naposledy, posledná strana pred jarným a jesenným upratovaním odstavec. Tento odstavec už vynechajte, alebo nechajte na nejakú osvetu pre žiakov základnej školy. Nepíšte už tam také veci. Dobre, som dal. Ďakujem. Ďakujem. K tomu množstvu vyzbieraného separovaného odpadu, bohužiaľ, je to priemer Slovenska, je okolo 8%, ak sa dobre pamätám. S týmto nemáme len my ako samospráva mesta Šahy, alebo mesto Šahy problém, má s tým problém celá krajina. Plán Slovenskej republiky je dostať v roku 2020 na úroveň 50% vyprodukovaných odpadov ako separovaný. To je plán. Ak viete, od 1. januára bude platiť nový zákon o odpadoch, ktorý
sa obávajú všetci, ako vôbec začne fungovať, ale to, že aké množstvo my vyseparujeme, to len na nás a tak, ako ty hovoríš, pán poslanec, čaká nás veľa osvety ešte v tomto. Dúfam, že tie organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorými do budúcna budeme musieť uzavrieť zmluvu, budú nápomocní a budú vlastne pomáhať v nejakej osvete v tomto, aby sme robili. Takže ďakujem. Má niekto k tomuto bodu nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím vás, pán Bek, ešte prečítaj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Šahák berie na vedomie správu o stave životného prostredia ako informatívnu. Ďakujem. Budeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Keď nie, prejdeme k ďalšomu bodu dnešného zasadnutia zastupiteľstva a to je bod číslo 5, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Odovzdám slovo pani inžinierke Sťahulovej, hlavnej kontrolórke mesta Šahy. Ďakujem za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladaný materiál obsahuje výsledky 2 kontrol, a to kontroly plnenia opatrení na odstránenie kontrol zistených nedostatkov, ktoré sa týkali nedostatočného preukázania príjmov podľa paragrafu 8 zákona o účtovníctve pri kontrole hotovostných platieb ešte v roku 2013. Táto kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. Výsledky sú obsiahnuté v správe. Kontrola bola ukončená záznam, čiže tam boli určité kontrolné zistenia, na odstránenie ktorých v čase, v termíne do 19.11. mi primátor mesta predložil opatrenia. Žiaľ, už som to nemohla rozmnožiť na ďalšie zasadnutie, vám predložím aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. Bolo odovzdané včas, ale už materiál bol vyexpedovaný. Námietky voči kontrolným zisteniam, čo sa týka tej prvej správy, neboli zistené. Druhá správa... Môžeme hneď k tomu. Ja by som mala otázku. Kontrolou bolo zistené, druhý bod, príjem z predaja vstupeniek. V 2 prípadoch je tam uvedené, že akcia bola vykonaná a hneď na druhý deň pracovný boli odovzdané peniaze do hlavnej pokladne. Môžem sa spýtať, že v čom je tam potom vlastne problém, že prečo je to tam uvedené? Áno, problém je tam, že tam, kde je predpredaj, lístky sa vydajú skorej a už sa realizuje predpredaj. Tam hovoríme v mesiaci apríl a marec. To znamená, že aj keď je predpredaj, musí sa odovzdať ku koncu mesiaca a potom vyúčtovanie po akcii. Čiže tam bol problém, že ku koncu mesiaca vždy aj vtedy, keď je predpredaj. Dobre, ďakujem. A môžem vás potom poprosiť, aby v ďalšej správe to tak bolo napísané, že nie len pri predaja vstupeniek, ale aj predpredaj. Ďakujem. Ďakujem. Má k tejto následnej finančnej kontrole niekto nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím vás, pani inžinierka, druhý bod. Takže druhý bod, ďakujem za slovo. Tak druhú kontrolu som vykonala na základe uznesenia mestského zastupiteľstva a týkala sa správnosti a úplnosti informácií a údajov poskytnutých zriaďovateľom ohľadne hospodárenia v elokovanej triede v materskej škole Óvoda v Preselanoch. Výsledkom tejto kontroly bol záznam, to znamená, že neboli zistené porušenia právnych predpisov. Ja som kontrolovala materiál, ktorý bol odovzdaný na žiadosť poslankyne alebo aj občanom. A tam som v závere tejto kontroly píšem, že boli zistené nepresnosti v roku 2013, údaje za rok 2014 a 2015 boli korektné. Mesto dokumentovalo výdavky, možno, že občania boli zvedaví na náklady a rozdiel medzi výdavkami a nákladmi som sa snažila vysvetliť v rámci správy. Takisto s výsledkami som oboznámila pána primátora a teraz je ten materiál pred vami na prerokovanie. Ďakujem. Ďakujem, ja len na vysvetlenie toľko. Vidíte, pani hlavná kontrolka to vysvetlila, tie čísla, ktoré sme my predložili na základe požiadavky slečnej poslankyne, sú správne. Je potrebné pochopiť, že v samospráve sa účtuje inak, ako sa účtuje v podnikaní alebo v bežnom živote. Tu v
finančný výdavok, ktorý sa vydal v januári, aj keď je to vyúčtovanie, je to už rozpočtový náklad januárový. Aj keď je to vyúčtovanie za predošlý rok a takisto je to mzdami. Mzdy sa účtujú 12 mesiacov, ale mzdy napríklad za január, či za december, ktoré sa vyplácajú v januári, sú v rozpočte už v januári. Takisto za predošlý rok. Takže toto je na vysvetlenie, preto možno došlo k tým dezinformáciám, že tie čísla nesedeli. Ako vidíte, všetky tie čísla, ktoré sme poskytli, sú pravdivé a nezavádzali sme. To, že sa tam nejaká jedna alebo dve položky vynechali, v tejto chvíli pani hlavná kontrolka zistila dokonca ešte vyššie náklady o nejakých niekoľko 100 eur. Takže tá nákladovosť tejto škôlky je tak, ako bola predložená v skutočnosti. Máte niekto z vás nejaké pripomienky k tomuto bodu? Pán inžinier Budín, nech sa páči. Én pekne köszönöm szépen. Itt van előttünk az ellenőrzés eredménye, annak az ellenőrzésnek, amely néhány képviselő bizalmatlanságából ered. Nem tárt fel semmilyen nagyobb eltérést, sőt, a költségek inkább magasabbak lettek. Nem igazolódott be az a feltevés sem, hogy esetleg a homoki óvoda költségei vagy egyéb költségei vannak oda könyvelve. Sajnálom, hogy kevésbé fontos részletekkel ennyit foglalkozunk, és ennyi energiát fektet bele még a hivatal is, és a lényeges dolgok fölött átsiklunk. Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság nem csak az anyagi költségekre hivatkozott akkor, amikor javasoltunk ezt a lépésnek a meghozatalát. A másik két, szerintem legalább ilyen fontos szempont is közrejátszott döntésük meghozatalában. A peresztényi gyerekek egy tartalmasabb, változatosabb közegbe kerültek, egésznapos gondoskodásban van részük, és információm szerint nagyon jól érzik magukat. Azt hiszem, hogy a gyerekekről van szó elsősorban, vagy kellene lenni. A szülőktől sem hallottam semmilyen panaszkodást, az igazgatónők szavaival élve még örülnek is, hogy ilyen helyre kerültek a gyerekek. A bizalmatlanság, a rossz indulat és más érdekek is rányomták a bélyegét egy olyan észszerűsítési lépésre, amellyel már az előző testület is foglalkozott, és évek óta ott van és ragozódik, de különböző egyéni és politikai okok miatt nem lett befejezve, nem lett meglépve. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a 2013-as év jegyzőkönyveit, amely erről tanúskodnak. És akik ott voltak, azok pedig személyes élményeikre támaszkodhatnak. Ami pedig a szakbizottság tevékenységét illeti, nem csak a Pereszlényi óvoda van szemünk előtt. Mikor ezt az első lépést felvállaltuk, tudtuk, hogy városunk oktatásügye egy bonyolultabb rendszer. Teli gondokkal, problémákkal, és csak lépésről lépésre lehet lesz ezeket megoldani. Beleértve az oktatásügy ekonómiai helyzetét is, hiszen a város költségvetésének ez 40%-át teszi ki. Azonban amíg a bizalmatlanság fog dominálni a képviselőtársak részéről, amíg nem megértő szándékkal hallgatják érveléseinket, nehéz lesz bármilyen okos döntéseket hozni és a szükséges lépéseket meglépni. Meggyőződésem, hogy a Pereszlényi óvoda ügyével túlságosan sokat foglalkozunk, sőt, lehet, hogy nem is az óvodáról van már szó. Ez alatt az egy év alatt nagyon figyelembe se vettük a további 8 intézményt, hogy az létezik városunkban, ahol mindennapos tartalmas munka folyik, jelentős sikereket érnek el óvodákba, iskolákba, és ők is küszködnek nem kis gondokkal. Az elmúlt időszakban ezen intézmények munkájáról, eredményeiről 2 jelentést is kaptunk. Sajnálom, hogy ezekkel érdemben nem foglalkoztunk. Sajnálom, hogy akkor, amikor itt voltak az igazgatók, nem voltunk képesek megköszönni munkájukat, miközben a Pereszlényi óvodával több mint másfél órán keresztül foglalkoztunk. Azért voltak itt az igazgatók, mert értékelésükről, az ő általuk vezetett intézmények munkájáról volt szó, legalábbis lett volna szó. Egy rövidke szavazással elintéztük. Miközben ezekben az intézményekben körülbelül 160 alkalmazott dolgozik, pedagógus, nem pedagógus. Az óvodákban 180 gyerek, iskolákban közel 800 tanuló, művészeti iskolában több mint 300 diák van, és ezeknek szüleik is vannak. Ők nem fontosak számunkra? Vagy elég, ha a szakbizottság esetleg a városi iskola-tanács letárgyalja? Itt elfogadható a bizottság tagjainak a hozzáértése és szakmaisága, máshol viszont megkérdőjeleződik.
A múlt héten Veresegyházról, pedagógusokból és nevelőkből álló 18 fős delegáció látogatott el városunkba, és kereste fel az oktatási intézményeket, óvodákat, alapiskolákat. Nagyon elismerően nyilatkoztak intézményeinkről, felszereltségükről, családias hangulatukról, és főleg az óvodáink tetszettek nekik. Igen, az oktatási intézményeknél egyidejűleg lehet beszélni kimagasló eredményekről, és az évek óta tartó vagy új keletű nehézségekről is. Néhány példát. Művészeti alapiskolába egyre több diák jelentkezik, kitűnő eredményeket érnek el. A közelmúltban országos versenyen első és második helyet szereztek Showtime-ba. Ezt követően Európa-bajnokságra mentek, és első és második helyet szereztek ugyanebbe a kategóriába. A másik oldalon meg tudjuk, hogy nagyon szűkösek a körülményeik, ahol dolgozhatnak. Ezért lenne fontos, hogy helyet találjuk számukra. Legutolsó verzió a volt Laguna épületének átalakítása, ami természetesen komoly investícióval és pénzfelhasználással fog járni. Az E.B. Lukács alapiskola a legutóbbi tesztelésben szlovákiai viszonylatban is kitűnő eredményeket ért el. Viszont nincsen éttermük. Szeretnének egy éttermet, hogy ne kelljen a diákoknak máshova járni ebédelni. Ismét csak pénzkérdés. A Pongrác alapiskola már 2 éve működteti az egésznapos iskolát, a Cimborát. A szülők nagyon nagy elégedettségére. Egyedül a régióba vágtak bele ilyen kezdeményezésbe. Elismerésben nem tudom, hogy részesültek-e. A Jankokrál alapiskola a régió legnagyobb létszámú oktatási intézménye. Sok további lehetőséggel rendelkezik a létesítmények jobb kihasználásával, a konyha és a sportlétesítményének egyéb téren való kihasználásával is. És hogy nem csak az oktatással foglalkozunk, megemlíteném, hogy a jövő héten december 2-án kerül megrendezésre az ifjúsági kortárs konferencia, melynek témája a kommunikáció és tolerancia. Úgy gondolom, hogy sokanknak részt kellene ott venni. Magyarországi, csehországi, ipolysági diákoknak, körülbelül 150-180 diáknak fognak jeles előadók előadni. Az ilyen és ehhez hasonló akciók szerves része az oktatásüggyel és a fiatalokkal foglalkozó programoknak és az Oktatási és Ifjúsági Bizottság munkájának is. Hasonlóan fontos számunkra a nemzeti és nemzetiségi oktatás támogatása és megtartása városunkban. A fiatalok szabadidejének észszerű kihasználása és ehhez szükséges feltételek megteremtése. Az egyre jobban növekvő iskolakerülés orvoslása. A bizottságnak ezek a 2 célkitűzései. Tényleg ezekkel szeretnénk foglalkozni, mert ezeket tartjuk fontosnak, és tényleg nem mindegy számunkra, hogy a gyerekek, a fiatalok hogyan tudnak tanulni, mit tudnak csinálni, hogyan érzik magukat ebbe a városba. A bizottság tagjai és jó magam is továbbra is szakmaisággal és elhivatottsággal fogjuk végezni a munkánkat intézményeink és gyermekeink érdekében. És ehhez kérném képviselőtársaimtól a megértést, a segítséget, a megoldási szándékot és a tenni akarást. A bizalmatlanság, az egymás munkájába való kételkedés és hibakeresés nem vezet semmilyen eredményhez. Köszönöm szépen. Ďakujem, pán poslanec. Má k tomuto bodu ešte niekto nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím ťa, pán Békeši, prečítaj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Šahák berie na vedomie za prvé... Zoli, poprosím ťa do mikrofónu. Prepáč. Mestské zastupiteľstvo Šahák berie na vedomie poprvé správu o výsledku kontroly 6/2015 o kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z NFK číslo 2/2013 o kontrole hotovostných platieb. Za druhé, správu o výsledku kontroly číslo 8/2015 o správnosti a úplnosti informácií a údajov poskytnutých zriaďovateľom ohľadom hospodárenia v elokovanej triede pri materskej škole Óvoda Hontianská cesta 45 Čahy. Ďakujem. Budeme hlasovať. Poprosím vás, kto je za. Ďakujem. Nie je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ja vás
poprosím len v tejto chvíli do budúcna, keď budete prichádzať s takýmto návrhmi, naozaj máte právo na všetky informácie, ale v tejto chvíli tieto čísla, ktoré ste chceli, nám zobralo asi tak 5 až 7 dní z pracovného týždňa. Okrem bežnej agendy na finančnom oddelení sme mali za úlohu posledné 2-3 týždne pracovať na rozpočte. Teraz tieto práce na rozpočte na budúci rok v tejto chvíli zastali. Teraz pokračujeme, len teda fakt zvážiť, ako máte nárok na informácie, fakt treba zvážiť, aké úlohy dáte úradu, aby sme zvládali všetky tie povinnosti, ktoré máme. Ďakujem. Prejdeme k ďalšomu bodu dnešného rokovania, je to bod číslo 6. Prerokovanie strategického rámca plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Šahín na roky 2016 až 2023 s výhľadom do roku 2030. Tento bod prekladá pán inžinier Marton, poverený vedúci oddelenia výstavby životného prostredia a regionálneho rozvoja. Pán inžinier, máte hlas či slovo. Pardon. Ďakujem. Tak, ten predmetný materiál je predkladaný v súlade s platnou metodikou na vypracovanie toho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a tom citovaného zákona. V dôvodovej správe je tam uvedené, že je vypracovaná teda metodika na spracovanie takého strategického rámca. Spoluprácu robíme s externými odborníkmi zo spoločnej centry, ale aj boli vytvorené pracovné skupiny na prerokovanie tamtých materiálov s radou odborníkov, s radou neziskových organizácií a samozrejme pracovníkov mesta. Tieto pracovné skupiny pracovali. Konal sa aj workshop 20.11.2015 s týmto strategickým rámcom zaoberala aj komisia stratégiu rozvoja mesta a medzinárodnú spoluprácu. V prvej časti je tam uvedená tá strategická časť, ktorá sa týka teda tých hlavných oblastiach, ktoré sú tam zdôrazňované. V podstate je to, by som povedal, tá všeobecná časť, ktorá sa týka hospodárskej oblasti, sociálnej oblasti a environmentálnej oblasti. Tam sú opatrenia navrhnuté z tých pracovných skupín alebo z tých podnetov a námetov, ktorých sme održali. No a v tej poslednej časti, teda vlastne posledné dve strany sú už konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú samotného mesta, tej blízkej a strednodobej budúcnosti. To sa týka sociálnej oblasti, environmentálnej oblasti, ako aj tej zelenej infraštruktúry. Samozrejme, ako je tu uvedené, ešte to není ukončený materiál, dá sa ešte pripomienkovať do 30.11. a doplňať tieto pripomienky alebo námety a zapracovať to celé ešte do toho programu a teda finálna verzia toho celého pro prerokovaní s tou firmou externou, ako aj tých skupinách. Predpokladám, že bude možné až januári tú poslednú teda verziu, ktorú dokážeme predložiť pre zastupiteľstvom na schválenie. Z mojej strany zatiaľ toľko. Ďakujem, pán inžinier. Ja by som chcel k tomu len pár vied. V tejto chvíli je to strategický rámec. Je možnosť pripomienkovať, sú tam e-mailové adresy, vlastne je tam e-mailová adresa, je tam možnosť navštíviť oddelenie, kde môžete celý tento materiál, toto je pracovný materiál, ktorý môžete pripomienkovať. Chcel by som sa doteraz poďakovať s tým, ktorí sa zúčastnili, tým podnikateľským subjektom, občanom, ktorí sa zúčastnili na prerokovaniach tohoto dokumentu. A som troška smutný z toho, že pomerne málo občanov sa vyjadrilo k týmto dokumentom. Na to, aby sme to naozaj mohli kvalitne spracovať, my sme celé leto, oddelenie či mestský úrad, zamestnanci mestského úradu na tom, aj napriek tomu, že boli dovolenky, pracovali na týchto dokumentoch, aby sa v tom ďalej mohlo postupovať. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nemá nikto, nech sa páči, pani inžinierka Kišová. Ja by som mala jednu otázku, že k tomuto bodu tu nevidím stanovisko Komisie stratégie a medzinárodnej spolupráce. Mala by som otázku, či
tento bod nebol prerokovaný na komisii. Nech sa páči, Sešla Mazajová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Bohužiaľ, Komisia stratégie rozvoja mesta a medzinárodnej spolupráce nebola na svojom poslednom zasadnutí uznášania schopná. Má totiž aj nedisciplinovaných členov, ktorí ohlásia svoju neúčasť v deň konania alebo hodinu predtým. A má aj takých členov, ktorí svoju neúčasť neohlásia vôbec. Aj takého člena, ktorý nestihol za rok existencie tejto komisie prísť ani raz na zasadnutie. A komisia má aj takých členov, ktorí si radšej robia politickú kampaň, ako by pracovali pre ľudí. Takže bohužiaľ táto komisia nedokázala prijať žiadne stanovisko. Nebola uznášania schopná. Ďakujem. Ďakujem. A v tejto súvislosti by som ešte chcela povedať jednu vec. Po takmer roku mojej činnosti usudzujem, že pán podpredseda Oroš, ktorý na prvom pracovnom stretnutí povedal, že si nárokuje na post podpredsedu v tejto komisii, by zrejme mal prebrať štafetu a stať sa predsedom tejto komisie. Možno to bude fungovať lepšie za jeho vedenia. Ďakujem, toľko z mojej strany. Ďakujem. Pán poslanec Orosz sa hlásil. Igaz, hogy tulajdonképpen most az legutolsó ülésen nem tudtam részt venni, de én akkor a Majercsiková mérnöknőnek jeleztem, hogy nem tudok részt venni, szolgálati útra Pozsonyba kellett mennem. Ezzel kapcsolatban ezeket nem fogom kommentálni, amit mondtál, tulajdonképpen nem én vagyok, csak hát egyedül a PHSR-nek, vagyis a stratégiai komissziónak a tagja, hanem van ottan 9 tag, ez az egyik dolog. A másik dolog, amit szeretnék fölhívni, és a képviselőknek a figyelmébe így előtérbe hozni, hogy volt egy javaslatom, a Majercsik Ivetával, a mérnöknővel egyeztettem, mivel tudom, hogy a városnak nincsen kultúrközpontja, és a belátható időn belül nem is lesz kultúrközpontja. A javaslatom az volt, és szeretném, hogyha bekerülne, hogyha egyetértetek vele a dokumentációba, hogy a városnak ezt a színháztermét próbáljuk meg kibővíteni. Tudjuk jól, hogy a technikát több valószínű az éven vagy jövő évre fogják felújítani, hogy már elkezdődött, és ennek a színházteremnek gyakorlatilag a alapterületet meg lehetne növelni a félig, vagy sehogyan se kihasználatlan öltözővel, ami a színházterem színpadja mögött van, és eventuál egy ilyen széthozható rolós ajtóval a eskedőterem felé, amit akkor használnánk, amikor szükség van rá, és tovább is ugyanúgy működhetne, mint eskedőterem. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, mert itt ez a lehetőség adva van, és talán ez lenne a legkevesebb és a legkisebb beruházás, amivel tudnánk növelni a városba egyetlen olyan kulturális intézmény színházteremnek a kapacitását. Köszönöm szépen. Ďakujem. Ja by som ešte povedal k tomu, že netreba zabúdať, že komisia stratégie 2,5 mesiaca, celé leto vlastne nezasadala ani raz. K tomu, čo si povedal, pán poslanec Oroš, môžem povedať len k tomu, a ja som s optimizmom prišiel sem, že na tomto mestskom úrade by sme mohli toto a toto prerobiť. Výmena obyčajných dverí nám nie je dovolená, kým nemáme urobený pamiatkový prieskum. V tejto chvíli sme požiadali pamiatkový prieskum na interiér budovy od 4 do 8 tisíc eur. V tejto chvíli sme požiadali aspoň nejakú dotáciu na toto. Na ministerstve kultúry je výzva na obnovu pamiatok mesta, takže najprv musíme takýto dokument spracovať, až následne môžeme stavebné alebo hociaké úpravy robiť. My sme chceli len, pán inžinier Marta mi to potvrdí, obraviť tie diery na chodbách, čo sú, potom teraze, čo vznikli. Bohužiaľ, bez toho, aby sme mali pamiatkový prieskum urobený, bez toho nám na to nikto nejaké povolenie nedá. Len toľko k tejto budove. Ale budeme sa snažiť získať aspoň tento dokument a následne potom získať nenávratné finančné prostriedky alebo z vlastných zdrojov niečo s tým urobiť.
Csak akkor most már teljesen nem tiszta nekem, hogy tulajdonképpen kultúremlékek közé tartozik-e, és akkor, ha kultúremlékek közé tartozik, akkor miért nem támogatták meg azt a kérelmet, amit gyakorlatilag az előző képviselőtestület még kért a kultúremléknek a rekonstrukciójára. Tehát akkor akkor azt mondták, hogy nem tartozik a kultúremlékek közé. Nie, ja tak viem, pán inžinier, viete mi toto? Už nie roky žiadame z Ministerstva kultúry na kultúrnu pamiatku na toto a z týchto finančných prostriedkov ako kultúrna pamiatka sa aj obnovili dve časti fasády. Áno, je to ako kultúrna pamiatka aj na vlastníctva. List vlastníctva je tiež tá naznačená, tá poznámka. Je to kultúrna pamiatka, takže každý krok musíme konzultovať ochranou kultúry. Teda. Bez ich vyjadrenia žiadne zásahy nemôžeme tu spraviť na budove, ani v rámci budovy. Ďakujem. Ešte niekto niečo k tomuto bodu? Ak nie, návrh na uznesenie máte pred sebou. Poprosím ťa, pán poslanec Bekeš, prečítaj. Mestské zastupiteľstvo v Šahách berie na vedomie strategický rámec PHSR mesta Šahy na roky 2016 až 2023 s výhľadom do roku 2030. Ďakujem, budeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Prejdeme k ďalšomu bodu, je to bod číslo 6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Šahy číslo 7 z roku 2015 o určení názvov ulic, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Šahy predkladá pán doktor Ernest Žolnaj, vedúci správneho a organizačného oddelenia Mestského úradu. Pán doktor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, tento materiál je pripravený a predložený v súlade citovanými zákonmi. Okrem toho, čo som napísal o odôvodnení, snáď na doplnenie informácií toľko, že priebehu pripomienkovej konania ku dnešnému dňu prejednávania nedošla žiadna pripomienka ani doplňujúci návrh tomuto VZN. Ďalšia vec je, toto VZN pojednáva o forme schvaľovania a prideľovania súpisných a orientačných čísiel a pomenovania jednoták verejných priestranstiev. Pripomeniem, že u nás v Šahách ešte v roku 1991 došlo k premenovaniu ulic a v tom čase aj ešte podľa iného zákona, ale zákonnou cestou sa zabezpečilo pomenovanie všetkých ulic v našom meste, vrátajúc aj ulic, ktoré v tom čase boli zriadené v lokalitách Psí vrch a ďalšej individuálnej bytovej výstavby. Moje strany na úvod len toľko. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomu bodu. Má niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči, pán poslanec Hudec. Ďakujem. Zober si prosím ťa mikrofón. Pali, zober si prosím ťa mikrofón. Ďakujem. Ja som mal predčasom interpelačný dotaz ohľadom doplnenia chýbajúcich tabúl. Áno, skutočnosť je taká, že z časti sa náprava vykonala. Podľa mojich informácií nie je nedostatok vyrobených tabúl. Chcem informáciu, v akom štádiu je riešenie tohto problému. Ďakujem. Pripravujeme rozpočet na rok 2016, kde budú zakalkulovaná suma na výrobu nových tabúl. V prípade, že bude schválená, môžeme sa pustiť, zadať výrobu a označiť celé mesto. Nech sa páči, ešte niekto niečo? Ak nie, poprosím ťa, pán poslanec Beker, či prečítaj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šahy číslo 7/2015 o určení názvov ulic, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Šahy. Dobre, chcem vás len upozorniť na prijatie Všeobecného záväzného nariadenia. Je potrebná 3/5 väčšina prítomných. Ďakujem. Budeme hlasovať, kto je za predložený návrh. Všetci. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Prejdeme k ďalšom bodu, je to bod číslo 8. Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opravu a údržby verejného osvetlenia v meste Šahy. Predkladá pán inžinier Marton. Nech sa páči, pán inžinier, máte slovo. Tak predmetná zmluva sa predkladá z dôvodu, že
doteraz platná, stráca platnosť ku koncu tohto roka. Na základe uskutočnenia verejného obstarávania zákazky na dodanie služby podľa toho citovaného paragrafu zákona o verejnom obstarávaní naše oddelenie zabezpečilo toto celé verejné obstarávanie v súlade s tým platným zákonom, takže zadefinovanie zákazky, vyžiadanie cenových ponúk, následné vyhodnotenie v komisii, ktorá vymenoval primátor mesta Šahy. Na základe obdržených ponúk a stanovených kritérií komisia doporučila ako víťaza spoločnosť BP Elektro. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov a bola dodržaná aj výška zákazky, teda tá podlimitná zákazka 20 000 eur bez DPH po dobu trvania tej zmluvy. Ďakujem, pán inžinier. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči, Slečna poslankyňa Mazajová. Ja by som sa chcela opýtať, čo znamená v článku 2 formulácia v čo najkratšom termíne a v článku 5 v čo najkratšom možnom čase. Nerozumiem tomuto časovému ohraničeniu a asi by bolo vhodnejšie to nejako zadefinovať presne. Ďakujem. Treba prečítať celú vetu. Je to maximálne do 24 hodín. 24 hodín. My zistíme nejakú poruchu, alebo nám občania hlásia, my zmluvnému partnerovi to avizujeme a čo v najkratšom termínu to znamená, že ak momentálne má dispozíciu technika ľudí odstráni i hneď, alebo keď nie, tak do tých 24 hodín, ako je zadefinované v zmluve. Ďakujem. Ešte niekto niečo? Prepáč, tých 24 hodín nie je súčasťou tej vety, ja som si tú celú vetu prečítala. 24 hodín je súčasťou predchádzajúcej vety a aj v článku 5 je v čo najkratšom možnom čase, ale tam sa to asi viaže na tých 5 pracovných dní, ak sa nemýlim. A v tom prvom prípade na 24 hodín. V článku 2. V článku 2 je zadefinovaný termín pre poskytnutie služby. Termín pre poskytnutie. Bod 3 končí ale v čo najkratšom termíne. V článku 2, bod 3. To sú opravy väčšieho charakteru. Dobre, ja som len bola zvedavá na to časové ohraničenie, lebo mi to z toho explicitne nevyplynulo. Je to 24 hodín v článku 2 a 5 dní v článku 5. To je otázka. To záleží, ešte raz dôrazňujem, od charakteru chyby nájdené. Keď treba vymeniť svietiace teleso, tak to sa môže vymeniť okamžite alebo do tých 24 hodín, ale keď napríklad sa ostrovajú káble alebo nejaká živelná pohroma, tak tam nemôžeme očakávať do 24 hodín odstránenie, keď je to väčšieho rozsahu. Ďakujem. Ďakujem. Má k tomuto bodu ešte niekto niečo? Ak nie, poprosím ťa, pán poslanec Bekeš, prečítaj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje na základe výsledku verejného obstarávania zákazky podľa paragrafu 9 odsek 9 zákona číslo 25/2006 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní zmluvu na zabezpečenie prevádzky, oprava a údržby verejného osvetlenia v meste Šahy s poskytovateľom BP Elektro SRO Bytunková 26 Šahy zastúpený konateľom Peter Brestovský v predloženom znení. Ďakujem, budeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Keď nie, prejdeme k ďalšom bodu dnešného zasadnutia zastupiteľstva a to schválenie ročného záznamu do kroniky mesta Šahy za rok 2014. Tento bod predkladá pán Štrba, kronikár mesta. Pán Štrba, nech sa páči, máte hlas či slovo. V podstate k tomuto bodu by som mal len jednu pripomienku a to takú, že... Poprosím vás trošku hlasnejšie. Jednu pripomienku by som mal a to takú, že k pôvodnému záznamu, čo bol
čo bol elektronicky rozposlaný, tak som dnes pánom poslancom, teda zastupiteľstvu, dal jedno doplnenie, kde sú uvedené dve ďalšie združenia, ktoré mi včera dali podklady za rok 2014. Len toľko, ďakujem. Ďakujem. Celý návrh na zápis do kroniky máte pred sebou. Dneska ste dostali doplnenie na základe pripomienok komisie a členov komisie. Ak máte k tomuto niečo, nech sa páči. Ak nemá nikto nič, poprosím ťa, prečítaj návrh na uznesenie, pán poslanec Bekeši. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje ročný záznam do kroniky mesta za rok 2014 doplnením. Ďakujem, stačí. Ďakujem. Budeme hlasovať, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 11 a je to návrh na udelenie verejných uznesení. Tento bod prekladám na základe doručených návrhov. Doručené návrhy máte pred sebou. Ak máte k tomuto ešte niekto nejakú pripomienku, o každom jednom návrhu by sme mali hlasovať zvlášť. K tomuto bodu nemá nikto nejaké pripomienky? Ak nie, nikto? Ak nie, tak budeme hlasovať jednotlivo o schválení a udelenie titulu nositeľ ceny mesta Šahy pre pána Páterku a pána Koketelaša zvlášť. Poprosím ťa, prečítaj bod číslo 1, pán Bekeši. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje udelenie titulu nositeľ ceny mesta Šahy za prvé Štefanovi Páterkovi za aktívnu prácu prospech mesta Šahy počas jeho politického pôsobenia na poste predsedu okresnej rady ZRS a predsedu mestskej organizácie ZRS v rokoch 1995 až 1998. Ďakujem. Budeme hlasovať. Kto je za tento návrh? Poprosím vás, zdvihnite ruky. Nikto? Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Takže tento návrh neprešiel. Poprosím ťa prečítať druhý návrh. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje za druhé Judite Kotelešovej za aktívnu prácu prospech mesta Šahy v oblasti rozvoja kultúrneho a spoločenského života mesta, ako i jeho reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí. Ďakujem. Poprosím vás, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže tento rok udelíme jednu cenu, udelíme nositeľ ceny mesta Šahy pre pani Juditu Kotelešovú. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, je to bod číslo 12. Tento bod predkladá bod číslo 12, je to cenník mesta Šahy na poskytovanie krátkodobého nájmu a služieb na území mesta Šahy počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky na podujatiach politických strán. Tento bod predkladá pani Iveta Tonhajzerová. Nech sa páči. Predkladáme z dôvodu, že cenník do krátkodobého nájmu do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ako i počas volebnej kampane stratil platnosť, nakoľko VZN číslo 1/2006, ktorého bol prílohou, bola zmenená v tomto roku, teda stratila platnosť a bola prijatá nová VZN-ka. Z tohoto dôvodu teda predkladáme na schválenie nový cenník. Tento sa jedná vyslovene o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na 2016 rok. Ďakujem. Ešte raz vás poprosím, zdôrazňujem, je to návrh na cenník počas volebnej kampane, takže tých 14 dní, ktorá trvá zo zákona volebná kampaň, na to obdobie bude platiť tento cenník. Má k tomuto bodu niekto nejaké pripomienky?
Ak nie, poprosím, pán poslanec Berkeš, prečítaj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Šahách schvaľuje cenník mesta Šahy o poskytovaní krátkodobého nájmu a služieb na území mesta Šahy počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky na podujatie politických strán. Ďakujem. Budeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Nasledujúci bod je bod, ktorý predkladá pán inžinier Hammerschmidt, zo zákona vyplývajúce veci. Keďže sa bude jednať o mojom plate, ja opustím túto miestnosť a odteraz odozdám vedenie dnešného zasadnutia zastupiteľstva pánovi zástupcovi Hammerschmidtovi. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem pekne za slovo. Tento bod, prerokovanie platu primátora, predkladám ja. Podľa paragrafu 4 odseku 1 zákona 253/1994 ZZ znení neskorších predpisov o právnom postavení platových pomerov starostov, obcí a primátorov miest, znení neskorších predpisov pre primátora mesta je určený plat v sume 2008 eur. Táto suma vyšla následovným spôsobom. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Je to suma 858 eur. A násobku podľa paragrafu 4 odsek 1 a násobok je pre pána primátora podľa skupiny od 5 000 do 10 000 obyvateľov 2,34. Čiže ak vynásobíme 2034 krát 858 eur, vychádza tá suma, ktorú som prečítal, 2008 eur. Prosím, tomuto bodu má niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči, pani Kišová. Ja by som mala otázku, že naďalej to bude 0% navýšením? Áno, bude naďalej 0%, tak ako mal. Áno, a tak ako viete, že určitá suma prechádza na ten účet, kde sa zbierajú tieto peniaze a pán primátor tieto peniaze chce venovať na postavenie novej športovej haly. Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Šahách určuje podľa paragrafu 4 odsek 1 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, znení neskorších predpisov pre primátora mesta plat vo výške určenej priamo zákonom v sume 2008 eur. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, hlasujme, kto je za. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Nasleduje ďalší bod programu. Je to diskusia, všeobecná diskusia. Nech sa páči, pani poslankyne, poslanci, do diskusie. Nech sa páči, pani Vezejová. Ďakujem pekne. Ja mám v podstate asi iba dve otázky. Prvú by som smerovala na pána poslanca Hudeca. Chcela by som sa ťa, Pali, opýtať, či si spomínaš na naše februárové stretnutie v miestnej reštaurácii, kde si mi povedal, že to cítiš za svoju psiu povinnosť, aby si podporil môj návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky, pretože si bol súčasťou bývalého zastupiteľstva, ktoré pani hlavnú kontrolórku znovu zvolilo a podľa tvojich slov sa to nikdy nemalo stať. Myslela som si, že februárové hlasovanie, kedy si sa spolu podielal na stiahnutí tohto návrhu z programu, bolo možno omylom a stalo sa to znovu. Chcela by som ťa poprosiť, aby si mi to vysvetlil. Ja si myslím, že
Nie som povinný momentálne na toto otvorenie odpovedať, ale pokiaľ si ma vyzvala, tak samozrejme. Nepamätám si presne, žiaľ, ty si ma citovala, ale nie som si istý, či je to tak. Ale momentálne v súčasnom stave problému alebo vyšetrovania myslím si, že je predčasné hodnotiť prácu hlavnej kontrolórky. A nie je, myslím, momentálne otázka otázka dňa alebo téma dňa na tomto fóre riešiť nejaké vyjadrenia z minulosti, pretože nie som si istý, či to bolo tak presne, ako sa to vtedy, ako to prezentuješ ty. V každom prípade áno, bol som pri tom ako poslanec aj v minulom období volebnom, keď sme volili opäť do funkcie pani hlavnú kontrolórku a väčšinou hlasov sme ju opäť zvolili do tejto funkcie. Ja si myslím, že momentálne, a zdôrazňujem ešte raz, z môjho pohľadu nie je dôležité k tejto téme sa každé zastupiteľstvo vracať, pretože bude raz výsledok šetrenia, bude nejaký rozsudok, ktorý bude právoplatný a potom si myslím, sa môžeme vrátiť k tejto téme. Ja si myslím, že by bolo na čase, už keď konkrétne my dvaja si tu takto dvoríme na verejnom fóre, by bolo možno lepšie sa aj z tvojej strany začať zaoberať vážnejšími vecami, čo sa týka mesta a prestať si nejakým spôsobom vybíjať energiu na tomto, čo sama vidíš, že nemá to veľký význam. Jedine proste je to z môjho pohľadu možno nejaké navyšovanie tvojho kreditu do budúcna. Takže ja si myslím, že na všetko príde čas a všetko budeme vedieť čas, keď budeme mať na to relevantné podklady riešiť a budeme sa vedieť k tomu vrátiť. Takže len toľko. Ďakujem ti, Pali. Myslím, že kredit budú prisudzovať občania a budú si vedieť vyrátať, že kto zastával ich záujmy. Ďakujem ti každopádne za tvoju odpoveď. Ja si to veľmi dobre pamätám a boli to presne tie slová, ktoré som ocitovala. Psia povinnosť, za tú si to vtedy pociťoval vo februári pred zasadnutím. Takže ďakujem. A okrem toho, pán primátor veľmi šarmantne opustil túto miestnosť, asi sa nechcel zúčastniť diskusie, ale to vôbec nevadí. Ja som sa chcela opýtať možno tu prítomných poslancov, pána predsedu zodpovednej komisie, ktorá navrhla uzatvoriť škôlku v Preselánoch a predniesol veľmi krásne znejúci príhovor, z ktorého som síce nepočula úplne všetko, ale to, čo áno, bolo postačujúce. Ja bohužiaľ mám úplne inú skúsenosť z prvej ruky od občanov, obyvateľov, matiek, detí, miestnych aktivistov, ako čo si predniesol ty, Štefan. A zaujali ste na septembrovom zasadnutí pozitívne stanovisko, keď zriaďovateľ, zastúpený teda osobou primátora, sa rozhodol uzatvoriť túto funkčnú a životaschopnú inštitúciu. A z tvojich úst, Zoli, odznelo v maďarskom jazyku, že čísla nepustia a számok nem engednek. Ja by som sa chcela asi opýtať, že ktoré sú to čísla, pretože momentálne máme k dispozícii okrem iného teda aj jednu nákladovú tabuľku, ktorú nám predložila pani hlavná kontrolórka a z nej by človek mohol zistiť, že náklady na túto škôlku za rok 2014, ktorý je uzatvorený, za celý rok bolo 25 000 eur, 25 059 a 29 centov. A dotácia, štátna dotácia, ktorú sme na deti navštevujúce túto škôlku dostali od štátu,
bola na úrovni 21 474,96 €, aby sme tu nehovorili o nejakých drobných, rozdiel je 3 500 €. Ak by teda tieto údaje boli skutočne pravdivé, tak predpokladajme, že mesto dotovalo preselanskú škôlku 3 500 € za rok 2014. Je toto to číslo, ktoré nás nepustí, je toto to číslo, ktoré šahy potrebujú ušetriť a práve na tejto inštitúcii, ktorá fungovala, ktorá bola srdcovou záležitosťou mestskej časti, rodičov, detí a tak ďalej. Túto otázku by som smerovala asi na vás dvoch pánov, keďže Zoli vyslovil tú kľúčovú vetu, že čísla nepustia. Ja stále nevidím a neviem, ktoré. A Štefan bol ten, ktorý predložil tento návrh z pozície predsedu komisie. Či je to tých 3500 €, ktoré nás nepustí, či toto je to, čo šahy potrebujú ušetriť práve tu. Toto je moja otázka. Nagyon röviden, én úgy gondolom, hogy mindent, amit el kellett mondanom, a Preszlényi óvodával kapcsolatban elmondtam. Az én lelkiismeretem tiszta, a szakmai tudásom alapján, a komisszió további tagjainak a vélemény alapján lett úgy döntve, hogy a döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne. Pani poslankyne, ešte máš nejakú otázku? Takže nie, pani poslanke, ukončenie, nech sa páči. Ďalší poslanci. Ešte poslanci. Nech sa páči, pán Rusňák. Aby som ja niečo povedal na zmenenie agendy. Chcel som počas interpelácií spomenúť tému dopravy na Hviezdoslavej ulici. V podstate bol by som rád, že na ďalšom alebo na budúcoročnom zasadaní samosprávy sa predložila otázka aj zjednosmernenia tejto ulici, lebo zdá sa byť nebezpečná, stali sa tam už aj havárky, takže je to len otázka času, že okrem zviera, čo tam zrazili dopravné prostriedky, aby nedošlo aj k väčšej havárke, len toto by som akože spomenul a predniesol by som to na budúcom mesačnom zasadaní ako poslanecký návrh, aby ste o tom aj porozmýšľali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Podľa mojho vedomia sa pracuje na dopravnom projekte, akože v meste Šahy, a tam je aj uvažované s týmto návrhom. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší poslanci. Nech sa páči, pán Hudec. Nepriamo to súvisí s jedným bodom tohto programu, otázka údržby verejného osvetlenia. Z minulosti vieme, že mesto má uzatvorené s jednou firmou jeden pomerne zložitý obchodný vzťah, teda zmluvu, kde je aj majetkovo prepojené. Na nejakom sedení, si nepamätám, nastolila sa táto otázka, že ako to vlastne s tým verejným osvetlením je. Ja by som chcel požiadať úrad, aby vo forme informatívnej správy nám na najbližšie zastupiteľstvo ozrejmila túto otázku. Otázka majetkového právneho vysporiadania verejného osvetlenia v meste. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, pán prednosta to pripraví. Nech sa páči ďalší. Ak z radou poslancov nie, pán prednosta sa hlásil ešte. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, chcel by som reagovať na niektoré výroky pani poslankyne. V médiách vulgárne bola napadnutá moja funkcia, moja osoba. Je snahou niektorých spolitizovať funkciu prednostu, čo predtým dlhé roky nebola spolitizovaná. Niektorým to prekáža, že moje skúsenosti nabrané v samospráve a v štátnej správe chcem uplatňovať tu na mestskom úrade.
Pani poslankyňa, vaše výmysly a obvinenia nie sú podložené ničím. Vašimi obvineniami urážate ľudí, na čo vás nič neoprávňuje. Nemysleli ste na to, že niekto konečne vás bere na zodpovednosť a súdnou cestou bude požadovať ospravedlnenie za urážku na cti? Vaše pripomienky nie sú podložené ničím. Len vaša fantázia a vaše výmysly sú tvorcami vašich slov. To dokazuje aj to, že už 3 mesiace hovoríme o číslach, ktoré vám sa nezdajú. Na upresnenie dodaných výkazov, na získanie informácií ste nemali vôbec záujem, lebo po viacerých pozvaniach ste sa nedostavili na Mestský úrad na oddelenie ekonomické, kde by vám ochotne boli dodané presné vysvetlenia jednotlivým číslam. Vo vašich vystúpeniach urážate mňa, urážate úrad, urážate vedenie mesta, urážate členov vašich komisí, urážate poslancov. Nepoznáte ľudské hodnoty, nepoznáte vzájomnú úctu, nepoznáte silu medziľudských vzťahov, čo je základom spoločnej práce. Surovou kritikou označíte to, čo vôbec nepoznáte. Pani poslankyňa, nechcem sa vás opýtať, čo ste spravili už pre toto mesto. Zatiaľ ste len špinili v médiách, na spoločných stretnutiach, čo mestu vôbec neprispieva. Nechcem sa opýtať, ako predsedkyňu Komisie kultúry, aký prehľad máte o kultúrnom živote, keď sa nezúčastňujete na kultúrnych akciách uskutočnených v meste. Nechcem sa opýtať, čo ste spravili ako predsedkyňa Komisie stratégie rozvoja mesta. Ováranie, špinenie, čo pre ľudí je zábavné. Ale z toho ľudia však nebudú mať lepší život. Bojujete proti každému, špiníte svoje mesto a tu pôsobiacich ľudí. Keď to je všetko, čo dokážete, tak vás ľutujem a ľutujem aj svoje rodné mesto, keď toto je stratégia rozvoja mesta. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán prednosta. Nech sa páči, pani Vezejová. Ďakujem pekne, pani Vezejová. Ak z radou poslancov a zvedenia, nech sa páči, ako z radou občanov, nech sa páči, odovzdávam slovo. Nech sa páči, tam tá pani. Köszönöm szépen. Tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, legelőször is Bugyi úrhoz szeretnék egy pár mondatot. Említette, hogy sokat foglalkoznak az óvodával. Azt hiszem, hogy amennyi összeget a város az államtól kap fejpénzt a község után, és amennyi adót az a község a városnak befizet, szerintem megérdemel ennyit az a pár lakos, aki ott él, hogy legalább ennyit foglalkozzanak velük. Visszatérnék viszont mindenképp az óvodához, ahogy a képviselő nő mondta, Gabika, hogy egy gyerekre az éves kiadás 2014-es évre, ami már ugye egy lezárt költségvetés, 275,71 €, ami a várost terheli gyerekenként. Nagyon örülnénk mi is, és szerintem az ipolyságiak is, ha az önkormányzatnál pont ez az összeg hiányozna, ez a 275,71 €, ami a Pereszlényi óvodára nincs. Ez az adónak a töredéke, amit az a község önöknek befizet. Akkor, ha megengedi, lenne egy ilyen kérdésem. Föl tudnák mutatni, hogy a
27 év alatt, mióta én a férjemmel összekerültünk, hova tették az adót, amit a falu befizetett, mert a falura azt hiszem, hogy ha 27 évből csak egy évet visszaköltenének, akkor nem így néznek ki, ahogy kinéz, és nem kellett volna az óvodát bezárni. Ez lenne az egyik dolog. A másik említette, hogy önöknek az a fontos, hogy érzik a fiatalok magukat Ipolyságon és a városrészen. Akkor csak a saját tapasztalatomból beszélek, a gyerekeim diplomás emberek és külföldön élnek, mert nem tudnak ebbe a városba egy olyan munkahelyet találni saját részükre, hogy el tudják tartani magukat és a családjukat. Nem azért mentek külföldre, mert buták, a fiam az 6 nyelven beszél, és diplomát végeztek külföldön. Nem hiszem, hogy akkor itt van miről beszélni. A lakosságnak, mármint a fiatal lakosságnak a 80%-a külföldön él. Svájcban, Németországban, és nem mondjam a környező országokat, 20%-a próbál Ipolyságon nem élni, túlélni. Próbálják túlélni a mindennapjaikat. Ennyit fűznék csak az óvodához, hogy túltárgyaltuk az ön részéről ezt a dolgot. Úgyhogy nagyon örülnénk, ha kiderülne, hogy Ipolyság költségvetésből csak ez a 275,71 € hiányzik annak a 10 gyereknek. Aztán visszatérnék még egy ilyen megjegyzéshez, hogy az előjáró úr, Zakar úr most kikért bizonyos dolgokat a képviselő hölgy irányába, akkor nekem lenne egy privát megjegyzésem. Biztos visszatetszik emlékezni a múlt hétfői beszélgetésünkre a önkormányzat földszintjén, ami nem 4 szem közt, hanem 6 szem közt zajlott. Fül- és szemtanúja volt egy hölgy is rajtunk kívül. Na most, ahogy említette, hogy Gabriella képviselőnő megsértette az ön személyét, kikérem én is azt a kijelentést, amit ön akkor az irányomba ott lent megengedett. Ha megengedi, én viszont azért elismételném, hogy a többiek is tudják, hogy milyen megnyilvánulása volt. Azt mondta nékem, hogy nem fogja engedni, hogy bárki jött-ment, senki önt minősítse. Akkor most, ha megengedi, én élnék az ön kifejezésével. Nem hiszem, hogy esetleg ön vagy én nagyobb senki lenne a másikánál. Ugyanolyan jogú állampolgár vagyok én is, mint ön, és kikérem magamnak ezt a kifejezést, és már ha itt vitázunk az mellett, hogy kit lehet mi véget bíróságra adni, nekem is volt fül- és szemtanúm, hogy ezt ön velem szemben megengedte, úgyhogy ezt körül megint táncolhatnánk hetekig és hónapokig. Ez az ön irányába. Köszönöm szépen. Aztán még lenne Strba úrhoz egy kérésem a honti lapokba, ha tetszik írni a pereszlényi lakosokról és a 2 lakosról, aki felszólalt az előző ülésen, akkor megköszönném, hogy ha mind a 2 embernek legközelebb a nevét megemlítené, ugyanis szerintem mind a kettőnket születésünkkor anyakönyveztek egy névvel, és azt hiszem, hogy ez egy alap, hogyha én valakire célzok, akkor vegyem azt a bátorságot, hogy én förmelem vállalni annak az embernek a nevét, és odaírom. Nem hiszem, hogy az előző ülésen bárkit is megsértettem volna, se én, se az Rám úr. Úgyhogy ezt az ő nevébe is kikérem ezt a cikket. Aztán még úgy visszatérnék a képviselő urakhoz és hölgyhöz az MKP-ból, ahogy említették a
cikkükben, a honti lapokban, hogy fajó volt az a döntés, amit a magyar közösség érdekében hoztak. Ha az óvoda bezárását egy falu érdekének lehet nevezni, akkor nem tudom, hogy mi az, ami még egy érdeket tud képviselni. Abban a faluban az ég a világon semmi nincsen, már még óvoda sem. Ezek után még gondolják önök a testületbe, hogy azok az emberek, akik ott laknak, bizalmat szavaznak önöknek, hisz nézzük vissza a szavazásokat, és Zakarul említette, hogy Gabriella képviselőnő nem a város érdekeit képviseli. Érdemes megnézni a szavazás végeredményét. Gabriella képviselőnő kapta a legtöbb szavazatot. Megkérném, hölgyem, hogy nem csak ön szeretne szót, az, hogy milyen szavazás, milyen volt, azt mindenki tudja. Legyen szíves egy csöppet rövidebben, mert még van a Tesmagi rész, Pereszményi rész, az elnökök itt vannak, szintén szeretnénk, és még többen jelentkeztek, úgyhogy megkérném egy csöppet, hogy lerövidíteni, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Be is fejezném, én csak annyit mondanak még ehhez, hogy azt a lakosok döntötték el, hogy a képviselőhölgyet a testületbe szeretnék látni, és szerintem a számok magukért beszélnek, hogy a lakosságnak a többsége azt az érdeket képviseli, amit a képviselőhölgy. És ez jó lenne, ha önök is tudomásul vennék. Nagyon szépen köszönöm. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Valenca hlásil ešte. Ale ja, dobre, nevidel som, prepáčte, pán Orbán, áno. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Tótné asszony az elmúlt képviselőülésen megszólított, hogy az Energobitos spórolhatott volna 7000 eurót. Hát ebből a 7000-ből csak 130 igaz, mert ő, mint egy villamos szolgáltatónak a képviselője, adott egy kínálatot, a régi szolgáltató viszont ugyanazon az áron tudná ezt a szolgáltatást nyújtani, úgyhogy 290 megawattóra szorozva 0,45 euróval, az pontosan 130 euró. Ennyit spórolhatott volna az Energobitos, és én ezt nem tartottam fontosnak, hogy egy új szolgáltatóval kössek szerződést a jó bevált végének. Nem nagyon várok erre választ, mert itt vannak a papírok, a dokumentumok, hogyha ezzel tud valamit mondani. Ďakujem pekne, akože obchodné záležitosti, pani Pohotová, akože neviem, ktorú spoločnosť, riešte a potom. Nech sa páči, pán Volent. Volent József. Néhány szót elfogadott krónikai beíráshoz. Próbáltam 3 nap alatt gyorsvonat tempóban, mert hétfőn tudtam lehúzni az internetről, elolvasni. Gyorsvonat témában sikerült is, ugyanis 22 nagyon sűrű oldal, amiből, ha szétírjuk rendesen, 33, de nem baj. Egy krónikában ugye annyi legyen benne, hogy arról tudjunk mindent. De én, mint polgár, úgy olvastam ezt a krónikát, hogy mi, most élő emberek, ami rólunk szól, azután arról legkevesebbet fogunk érdeklődni, és ha el is fogjuk ezt a krónikát olvasni, valahogy bennünket még nem fog úgy érinteni, de megpróbáltam magam beleélni a déd vagy az unokámnak a bőrébe. Hogyha ezt a krónikát, ugye, mert egy krónika nem 1 évre, 5 évre, 10 évre, hanem 100 évekre íródik, és 100 évekig van ugye életben, vagy hát mindig életben van egy krónika. Csak annyit szeretnék hozzátenni, akár a krónika vezetőjének, akár önöknek, ugye, mivel hogy elfogadtak ezt a krónikát. Semmi bajom ezzel nincs, hogy elfogadtak, és hogy beírják, és ez így lesz beírva. De a jövőben egy kicsit nem ártana megreformálni. Műszaki ember létemre alapiskolába és középiskolába, és pont az irodalomból és a nyelvtanból voltam a leggyengébb, azt lehet mondani, mert műszaki ember vagyok esetleg. De én azt várnám egy krónikától, hogy egy kicsit elbeszélőbb stílusba menjen. Egy jelentésből, mint például a környezetvédelmi jelentés, abból sajnos az ember statisztikai adatokból kell, hogy éljen, az egy nyers olvasmány, de egy krónika az egy elbeszél, az egy élvezetesebb olvasmány legyen. Úgyhogy én szívesen látnám azt, ha több minden jelen, vagy nem is több minden, sok minden van benne, de keveset tudok meg belőle. És kevésbé érdekel. Mire 33 oldal végére érek,
eléggé belefáradtam ugye azért, hogy ilyen olvasmányt kell olvasnom, és amellett, hogyha még azt veszem, pontatlanságok, sok a pontatlanság benne, terjedelmes, de az mellett hibás is, hiányos is, egyes dolgokat túl tárgyal, más dolgokat kevésbé tárgyal. Ha csak konkrétumokat akarok mondani példába, ugye magáról az önkormányzatról, ami ír. Én véleményem szerint az, hogy melyik komissziónak ki lett az elnöke, hogy lett az elnöke, mennyi szavazat, legyen benne statisztikai adatként, hogy mennyi szavazatot ki mennyit kapott. De ezek valahogy nekem unalmas olvasmány. Azon kívül, hogyha veszem azt a környezetvédelmi részeket például, vagy a műszaki szolgáltatásokat. A jelentésből, mivel hogy a komissziónak, a Környezetvédelmi Bizottságnak a tagja vagyok, tudom azt, hogy abba egy 20.830 négyzetméternyi terület szerepel, mint zöld terület, a krónikában már 22.800, úgyhogy az ilyen pontatlanságokra is jó lenne odafigyelni, mert majd a utódaink ugye hogy fognak ránézni, ha esetleg elolvassa ezt is, és elolvassa azt is. Azon kívül nem tudom, hogy zajlott, vagy hogy zajlik, mik a beszokott módok. Ugye a városban annak ellenére, hogy létezik az IPO Unió 1992-ből, és nem magunknak csinálom a reklámot, de éppen nem a legközkedveltebb egyesületek közé tartoztunk eddig, holott a városban nagyon sok mindent hoztunk, nem akarom magunkat dicsérni, látogatói központ, egyebek, ugye, és nem tudom, hogy zajlott ez, mert most a krónika vezető úr azt mondta, hogy még 2 szervezetnek a bejegyzését utólag kézbesítette ki önöknek. Én például nem voltunk még csak megszólítva se az IPO Unió, hogy esetleg valamit adjunk a krónikához. Annak idején olyan megszólítás volt, hogy amikor hogy beleegyezünk, vagy hogy igazoljuk vissza, hogy milyen szervezetek léteznek a városban, ez valamikor a tavaszban, ugye, hogy mi is, de mi ilyesmiről nem tudunk. És tényleg vannak ott szervezetek fölhozva, de csak ennyi szervezet létezik a városban? Mert azért ennek a krónikának még azt is el kellene mondani, vagy úgy is valahogy le kellene, hogy ezek a szervezetek aktívan tevékenykednek, ezek kevésbé aktívan, ezek csak vannak. Mert jövőre lehet, hogy másképp fog tevékenykedni egyik, másik, harmadik, és a krónikában azt hiszem, hogy ezt kellene megtudnunk ilyen elbeszélő formában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az észrevételeket. Én úgy hiszem, hogy Strabá úr előnybe fogja önöket részét, ha valaki besegít neki, mert azért elég nagy munka ezt, és egyedül csinálja. Köszönöm szépen. Most meg szeretném kérni a Tesmagi és a Pereszlény elnök urakat, hogy esetleg, ha valami probléma van a falu részben, vagy valami kérésük van, hogy tolmácsolják esetleg, hogy milyen munkát dolgoznak. Sille, mérnök úr, tessék. Én nagyon röviden. Nem szeretnék foglalkozni oldával, azt hiszem ez elég részletesen itt elhangzott két helyről is. Oldával kapcsolatban csak annyit, hogy hétről lett engedve ott a vízlégtől, mert itt éliesítve lett a műs dolog. Annyit szeretnék megkérdezni, hogy az épülettel mi a további jelentő esetleg, hogy tervezi a város vele valamit, vagy bekapással vissza Pereszlény, mint lakosság, és kitalálhat valamit, hogy mit oda betelepíteni. Másik dolog a fűtéssel kapcsolatban. Van egy tartály, amiben még úgy néz ki, hogy van egy ilyen 1000 liternyi gáz. Azt szeretném megkérdezni, hogy megoldható lenne olyasmi, hogy a nagyhelység kultúrát, maga a kultúrházi rész. A fűtést meg lehetne oldani, mivel rendezvényeken, most volt egy nyugdíjas nap, most lesz egy Mikulási nap. Szeretnénk esetleg egy fársági vagy egy valamilyen bárt rendezni, de fűtés nélkül elég nehéz. Vagy elgondolkodni esetleg olyan, hogy lehet egy 2 fájhát betenni, ami az esetleg viszont kellene a hivatalos szervezetnek gondolni itt a kéménysetről. Meg hogy jóvá hagyni azt, hogy és esetleg ilyen gáztüzelésű. Vagy azt mondom, hogy ha ott a gáz és óra sincs, nem úgy néz ki, is vagyok ezen a téren, hogy az óda alá is működni fog, mint olyan értelemben, mint eddig volt. Nem lehetne ott esetleg gázfűtést megoldani a helységben. Erről beszélgettünk itt Márton mérnök úrral, volt róla szó, nem egy nagy költségről van szó, gondolom, hogy ez még beleférne.
velenek egy zöldvétésű, esetleg 3 ilyen úgynevezett gamasszát tenni, amit tenni a helyiségét. Valamit azért keresztény kulturális szempontból egy kicsit működhessen télen is. Ez keresztény részről szeretném még elmondani, hogy ilyen a mezei képviselőhölgy részről, hogy a stratégiai bizottság nem működik, ez most mint választó polgár szeretném még kérdezni. Elhangzottak, hogy nevek nem volt, azért, mert ez nem jött el, az nem jött el. Esetleg lehetnék konkrétizálni ezt a dolgot, kik ezek, akik véget nem működik. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Az első, a városnak azzal az épülettel nincs semmi elképzelése. Mi várjuk önöktől egy ilyen megoldást. A falurésznek a bizottsága jön össze, és önök használják fel valamire erre az épületet, mi a város abszolút nem. A második rész szerintem, hogyha bejössz Gyuszi a polgármester úr, és a kompetens emberke, az megoldható, az a fűtés probléma, nem látok benne semmi problémát szerintem, és a harmadik rész, azt nem kommentálom. Gyuszi, tessék. Köszönöm szépen az polgármester úrnak az érdeklődését város részünk iránt. 10 másodpercben szépülünk, virulunk, épülünk, mint még talán eddig sohasem, és pénteken várom önöket nagy-nagy tisztelettel a falugyűlésre. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, elnök úr. Nech sa páči ešte do diskusie, ak sa... Pán Mezej, nech sa páči. No. Ja by som mal jednu pripomienku na pána Zachara. Pán Zachar, vaše bezpohlavné, impotentné vyjadrenia sú viac ako poburujúce, čo tu ste predviedli. Nehnevajte sa, urážate ľudí tohto mesta, urazili ste pani alebo slečnu v obci Preselany, brutálne ste ju napadli po schôdzi a vôbec ste odmietli sa jej ospravedlniť. Dneska tu navádzate niekoho, aby sa vám ospravedlnil. No tak viete, vy ste boli jeden servilný, veľmi servilný prisluhovač totalitného... Pán Mezej, poprosím vás, aby ste sa na fóre, aby ste sa vyjadrili slušne. Ďakujem pekne. Ak nehlásaní to týmto uzatváram akože dnešným bodom, akože program zasadnutia. Veľmi pekne ďakujem všetkým za účasť, prajem vám príjemný zvyšok dňa.